Molite i dobit ćete. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svako ko moli dobija, ko traži nalazi i otvara se onome ko kuca. Da li bi koji od vas, koji otac, dao svom sinu zmiju ako bi zaiskao ribu? Ili škorpiju ako bi zaiskao jaje? Iako ste zli, dobre darove dajete svojoj djeci. Koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga zamole? Zato vam kažem, ne brinite za svoj život, šta ćete jesti. Niti za svoje tijelo, u šta ćete se obući. Jer život je vredniji od hrane i tijelo od odjeće. Promotrite gavranove. Niti siju, niti žnju, nemaju ni smočnice, ni hambara. A Bog ih hrani. Koliko ste vi vredniji od ptica? Može li ko od vas brigama produžiti svoj život? Ako ne možete ono najmanje, zašto se brinete za ostalo? Promotrite ljiljane kako rastu. Oni se ni ne trude, niti predu. Čak se ni Solomon u svojoj raskoši nije obukao kao oni. Ako Bog tako odijeva poljsku biljku što kratko traje, koliko će bolje odjenuti vas? Vas, malovjerne. Daj nam više vjere. Da imate vjeru kao zrno gorušice, rekli biste ovom dudu: iščupaj se s korijenom i presadi se u more, i on bi poslušao.